نداء الإسلام. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mapuasing kasanglit iwan puji fa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat panabi na to jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, lapay na in ahli kalwarga niya, iwan na sin mga kasahabatan niya, iwan na sin hisyu-hisyu in niya magad kanila pakarayawan sa hinggaro matungin adlaw kiyama. Imahuli niya pataptapon na to din pagmabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta ayaw tod kita niyo mikimatay, bot malingkan in kiaunan na to halikusan sin agama Islam.
Ajumlahan sinara Islam. Labi awla ayaw tod kitan yung mikimatay. Bot malingkan, inkiaunan nato. Dahil mga manusia, natipmos nila na inkawajiban nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Imahulin niya mga maas tay manghud sin ako haagam Islam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haadlaw kiyama, mabaya kita iban sindi, patinduon kita niyo katan si mahasut si mahatinggi Allah. Asupaya auditun, asupaya hisabon, singkatan, hinang na hinang singkitan niyo rihadunya, sibu dain marayaw, iban sin mangi, doon nakarakula, atawakan hasibi ingkatan niya to, auditun katutan niyo sin mahasut si mahatinggi Allah ta'ala adlaw kiyama. Bias hindi matong hayat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Asuratul Anbiya ayat ka-patang-tagpito. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa naba'ul mawazin al-qista liyawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Long sin mahasut si mahatinggi Allah. Hiklaron namo nalaw nga intimbangan hadlaw kiyama. Sarta haadlaw yaw long sin Tuhan na to Rabbul Alamin fala tuzlamu nafsun syai'a. Wayroon minsan hambuok ginhawa in anyayahon sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Intaw na kahinang sin marayaw hipakita sin Tuhan intong bas niya marayaw. Intaw na kahinang sin mangi hipakita daysab sin Tuhan intong bas niya pamangi. Karna in Allah subhanahu wa ta'ala adil. Nagsisipat in Tuhan na to Rabbul Alamin sin sipat kaadil. Amin wayroon minsan hambuk manusia in anyayahon niya rito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wiyasiyatan niyahin ummat ini. Sinsubay papataurun. In hinang marayaw. In ammal marayaw. Karna haadlaw kiyama. Auditun sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Katan na hinang singkitan nyo rihatun niya. Sarta bangkita yung nakahinang sin hinang marayaw. Tungbasan sin Tuhan katutan nyo marayaw. Bangkitan yung magpakahinang sinhinang mangi damik yan tungbasan day sab sintuhan na to Rabbul Alamin sinhin mangi. Al jazaa'ul ihsanu illa al ihsan. In manusia himinang sinhinang marayo tungbasan sintuhan kanya marayo. Man amila sayyi'atan isyu-isyu na kahinang sinhinang mangi falinapsiha. Amuratu in madawhat sintagbaran amurat isab in makawa sinamin himinang mangi hawak di sari hababaw sin dunya. Hangkanin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagwasiyat to ha ummat inin subayri magmaikot huminang sin mga hinang marayaw. Along sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wiyasiyatan in hambuk din ang mga sahabat niya radhiyallahu anhu. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Walau an talqa akhaka biwajhin talakin o kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. In arisin nabi na to sallallahu alaihi wasallam hamuk sahabiyun jalil ibut launna. Ayaw mo tuod babaan in hambuk hinang marayaw. Hati niya ayaw mo tuod pasari hindi mo mahinang in hambuk hinang marayaw. Ayaw tuod kau magrida. Inyaun na alupan min hinang marayaw hindi mo mahinang. Walau antalqa akhaka biwajhin talakin. Minsan dakaw man lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inipagbak mo intay manghud mo Muslim iyuyuman no. Kaya tawahan mo inyat to malago na karayawan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-amay-amay kato taniyo sin ayaw tuod babaon sin tiat-tiat din kato tanyo in hinang marayaw. Sabab di ta kay ngatan arakala amo yan in makapasod kato palam hisuha. Arakala amo yan in hinang tiranan ni kariday ni kala sa kato tan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Biasin nagjato hambok kusog. Qissa sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat na ridwanullahi alaihim. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yamshi ala tariqi id ishtadda alaihi al-atasu.
Hawak tumanlong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hambuk usog naman o panuharan, dun haon na kananam siya sin lando sin uhaw. Ay kimarok in uhaw sin hambuk usog ini. Inhinang sin hambuk usog ini limawag siya tuwig, karna in uhaw rin niya nakasandalan. Dun manlong sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam piagbak nin hambuk kupong. Simod siya matupalaw. Pagkita niya ang tuwig dito halaw man pa siya minom, puasin kainom alhamdulillah kaya batan inuhaw niya. Si makat man siya, puas man siya minom sin tubig halaw sin kupong yaon, piagbak nin iro, yaon na liulupot indila. Piagbak niya magtuin iro, yaon na liulupot indila. Magtuin simod palompikilan sin usog ini, inya nam sin iro ini biya di sabsin kya na naman ko. Hati na bangin kiaunan ko hawak tuyat ko. Nakalando in uhaw ko, kimarok in uhaw ko, bihay ni resab inya nam sin iro ini. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbalik in usog matupalom sin kupong. Kiawa niya in tompa niya, ang panaliw ng tubig, ang pasasimakat magbalik, piainom na in iro, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahinang sabab, yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusahan niya. Subhanallah. Nahinang sabab, yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusahan, sin hambok usog ini, hat sadya na painom niya yung iro yaon sinhang kakainuman tubig karna inhinang niya turin ha mga hinang marayaw hangkan in Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-amay-amay kato tanyo bangawn hinang marayaw ando ayaw kita niyo magmaikot. Gam naman awnon natin paglumba ay pahinang marayaw. Intuhan na to Rabbul Alamin nagwasiya talom sin Quran ya mahamul ya fastabiqul khairat. Paglumba-lumba kamulong sin Tuhan na to Rabbul Alamin mon pahinang marayaw. Ayaw na kita tumagad suway katagnan sinhambukan pa kita tumagna. Ayaw kita tumagad suway nahiminang inhambukan pa isang kita huminang. Sa bangaon sa rapat. Hari pa katagnan sin kaiwanan katagnaan mo na. Hari na makapagsambahay ang kaiwanan nagsambahay ang nakaw. Hawala pa nakapagpuasa ang kaiwanan nagpuasa nakaw. Kaya bimakna hawayron pa nakahinang sinhinang marayaw, ikaw na'y muna tumagna, karna inyat turin ha mga riakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, banda atawakan bay tahalom sin Quran niya mahamuliyah. Sarta imyan katutanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Sabda sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, wala ta'jaz. Pagtuyo kalong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maun pahinang hikamong paat kayo mo iwan ay kung magliso-liso. Subhanallah. Pagtuyo ka. Na matampal iwan malano katutan niyo wayron din ha mga hinang marayriakan sin Tuhan bat malingkan bang natuhinang makamumpat katutan. Sartay kamumpaatan niya ni bukun hati hadunya. Sa sambil hadlaw akhirah ipagbak natin kamumpaatan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Nabi na to sallallahu alaihi wasallam imyan hakatutan niyo idha mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Apabila lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mapatay na anak sin Apo Adam, mawugto ning parsugpatan niya maripadunya. Malingkan into. Amin bakas niya piaglugtuan. Amin bakas niya piagtuyuan. Inhi kaisalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min sadaqatin jariyah. Hambok din ha mga hinang marayaw na hinang niya riha dunya. Wala pa siya riag pakan sin kamatay. Nakalamod siya rin ha mga manusia timukbal. Sin arta niya. Sin hulas sangsa niya, sin pikilan niya, hamaksud umuntayaw sa din-aram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok manusia malanggo investment niya padlo akhirah. Karena kaingatan niya, hangkan tuwi in Allah ta'ala, nag-amay-amay ng daaki, in papaglumba-lumbon kita niyo mon pahinang marayo, sabab adlo akhirah bang mataw din hinang nga marayo, kita niyo rin magdapak-dapak, kita niyo rin magkasanyangan adlo akhirah. Ayn Allah subhanahu wa ta'ala nagfarman halom sin Quran niya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah.
Hisyo-hisyo manusia rumatong pahadarat sin Tuhan. Sab kita ni katan pahadarat sin Tuhan. Mabaya kita man sindi, patindugon kita hadarat sin Tuhan. Hamaksud auditon, bistahon, timbangon, serta asuhun kita ni sin Tuhan na Rabbul Alamin singkatan kakahinang naturi hadunya. Nain manusia wala nagmaikot, wala naghaman-haman himinang sin hinang marayaw, bang mataw din hinang niya marayaw ri hadunya, magdapa-dapa siya daw akar. Dahin mga mana sin ayat na sabot sin kita ni kaina. Hisyo-hisyo manusia dumatong pahadarat sin Tuhan. In mahuli wiyutang in hinang niya marayawhan si pagtimbangan. Damikyan hibutang in hinang niya mangihan si pagtimbangan. Banglong sin Tuhan na Rabbul Alamin. Miugat in hinang niya marayaw fahuwa fi 'ishatin radiyah. Intauyan tantutod makahula siya hahuhulaan tap-tap ing kasanyangan na wayron nakatugtuban di makna mo ning sulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isyo kita hindi mabaya magkasanyangan hadaw akhirat. Minsan sa hindi hadunya wayron tayo hindi mabaya masanyang. Ingkatan manusia naon di hadunya mabaya masanyang. Amo pa ka hindi mabaya masanyang inasal masanyang. Atawa ka na upak hindi mabaya masanyang, inbukon masanyang, minsan in masanyang kamay na masanyang patud siya. Nabiya din dito adlaw akhirah. Maghajat day sa kita ni magparuntungan, magkasanyangan dito adlaw akhirah. Nayari kita niyo bibaitan sin Tuhan na Rabbul Alamin. Inta umataw din na hinang nga marayaw, inta umataw din amal niya marayaw, pahuwa fi 'ishatin radiyah. Intao yan pahulaon ko, hahulaan masanyang. Wayrun iluhala. Sanyang in pamikil, sanyang in pangatayan, wayrun kasusahan pag dumatong kanya iman amo ni sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long pasintuhan na Rabbul Alamin. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Yung mga tao naguhula halom si sulka, di na sila magpakarungog sin loob lamang. Di na sila magpakarungog, sinamuin bukon marayaw dungugon nila. Sa ingkatan pagkarungon nila halom si sulka, kilan salaman salama. In pagkarungon nila sa salam, peaceful, wayron iluhala, wayron lingog, sagam naman, humanong in pikilan, sumanyang in pangatayan nila. Isyo sila ini, dahita sin Tuhan na Rabbul Alamin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kuntum azwajan thalatha, fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah, wa ashabul mash'amati, wa ma ashabul mash'amati, as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Long sintuhan na to Rabbul Alamin, wa kuntum azwajan thalatha. Long sinhambok alim din mga ulama ut tafsir pagtawag ni Ibnu Katsir rahimahallahu ta'ala, haayat inilong niya biyaitaan kita yung sintuhan ni manusia adlaw akhirah mabahagi magtuo. Inhambok tumpukan ashabul maymanah. Inhikarwa tumpukan ashabul mash'amah. Inhikatu tumpukan as-sabiqun. Inpanagnaan tumpukan long na ashabul maymanah. Amo na long na in mga manusia adlaw akhira, yaon sila na karutang haarsin Tuhan Rahman dapit patuo, sarta doon sila tukbalan sing kitab nila dapit patuo. Subhanallah. Adapun laong na inhikar wa tumpukan ashabul mash'amah, amo na long ni mga manusia yaon isab sila na kabutang ahan sipak dapit palaw haarsin Tuhan Ar-Rahman, im mga tao ini sila na ini in maka tabuk sin kitab nila dapit palawa. Subhanallah.
Uning kitab yaon. In kitab yaon biyay ta sintuhan na to Rabbul Alamin. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisyu manusia rumatong pahadarat sintuhan. In mahulit yukbal in kitab niya dapit patuo. Tantulong sintuhan Allah. In bibistahan kanya yan nakalando in luhay niya. Subhanallah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun in manusia dumatong pahadarat sintuhan. Yukbal in kitab niya dapit palawah. Inya untanda in siya. Malaggo in kalusungan, kalugian, madawhat niya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi katutumpukan as-sabiqun as-sabiqun. In hatihan sin literally meaning sin as-sabiqun as-sabiqun, amo in mga tao naglumba liumba imon pahinang maray. Bangya kakita nintay manghud niya makusog magsunnat, bangaw dapat suway siya isab inlawi makusog magsunnat. Bangkita nin hambog tay manghud niya Muslim, makusog, magmura sin arta niya hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kawayaan niya suway siya lumawi rin manusia yaw. As-sabiqun as-sabiqun. Yung mga manusia ininyanan sintuhan na Rabbul Alamin, as-sabiqun as-sabiqun. Mga manusia naglumba liumbay pahinang marayaw. Ay siyo sila ini. Uning sipat si mga tao ini, pagkain sila ini, masuk maglumba liumbay pahinang marayaw, waktu sila rihadun niya. Ulaikal muqarrabun. Sila na ini mga manusia, lando to din suhok nila patuhan. Allahu Akbar. Masuuktod sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hidalil tamari pa dunya. Bangawn hajatun mo. Isin mo na katuon mo. Laula siya mo, atawakan tawrukan. Siyempre lang simbahasa, in unahon mo katumoy, masukmon kayo mo. Hari pa kumakat do patawrukan. Nahadlaw akhira in mga sila naglumba liumbay pahinang maray mga sila ni masuktod sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin na'im. In mga sila ni nagdapat-dapat na sin karayawan, sin kasanyangan, sin kasaddapan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Manusia suway siya wise di hadunya. Suway siya wise. Imaksud di hayni bang sa upaming kaaunan niya himinang sinhinang marayaw yon, bang aun paway niya makahinang sininang marayaw lumawag pa siya. Biya na sin pagsambahayang. 5 waktu sambahayang bang mo kakausan ganapi patuan sinhangko tagwa sunnat kay musin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uus kau sumambahayang juhur, bangon dapat sunnat na akaw. Hari pa kau makasambahin-sambahayang subuh, ngon dapat sunnat na akaw. Sabab inyat tulamod din ha mga paglumba-liumbay pahinang marayo. In Nabi na sallallahu alaihi wasallam imian, hatungod sin karayawan sin hangko tagdua sunnat sambahayang. Although ini bukun siya wajib. Sunnat kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kitaan ni karayawan niya. Long sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yusalli sintay ashrata rak'atan tatawuan ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Wayroon dahin ha mga hambok Muslim long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyang bahayang nin hangpo tagdua rakaat sambahayang in kaaunan niya sunnat bukun siya wajib bang mapatay in tao ini
bangunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bay halom sin sulka. Allahu Akbar. Bay halom sin sulka. Wayron mano siya hindi mabayarihilan bay sin Tuhan halom sin sulka. Amo pa kabay na rito halom sin sulka, minsan sadya bay ri hadunya ini. Bangkaw mga kiyarihilan sin house and lot, kalupahan mo saan magtuwi, in kabisihan mo sin kuya, di matunghakan din mo. Nabiadin na bang bay, yat tubiyangon kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin sulka, hat sadya ko tuwan nakasambayhan ko pagdurakaan. Nabiadin tamahin na ng putag durakat, subayra ma'aulim, musabaqatu ilal khairat. Musara'atu ilal khairat. Subayra paaunon na to hantara natin paglumba-lumba mo pahinang marayaw. Ay nakita niyo tumagad subay katagnan sindo kayo ng pagkita niyo tumagna. Sa tagnaan na to na. Sab adlaw akhira, inhinang mo marayaw ri dama katuparuwain ka sa kay mura. Ikaw rin magdapa-dapa sing karayaw mo dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga katay manguran sin ako hakang Islam. Tinghamang nga hinang marayaw insuway na to paglumba-lumbaan, siyabot si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith niya. Long si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam at'imut ta'am. Wa abshus salam. Wa sallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpakaon kamulong na sin pagkaon, di ka isa hinang marayaw. In magpakaon ka, bukon ka kunahan, suway ko mami si mga masasarap pagkaon. In magpakaon ka, bukunin ka kunahan, suway mo mawing katan makaon. Makapainom ka hang kakainuman tuwig, malagbo karayawan. Makapakaon ka sinhang kakaon, malagbo karayawan ka isa. Amitin panagnan wasiyat sin Nabi na to sallallahu alaihi wasallam. Ampayan, magpakaon sadya kita, bangaon sa baw. Doon na ka, sabsin nag-celebrate kita. Doon na ka, sabsin aun blessings, di matong hakabuhita. Pag kita magpakaon. Pwes din hatulid na. Biya na sin sambat, bukunin tiyutat sin syara adihay ni, in makapakaon ka sin masasarap pagkaon. Atawa ka ni marimi mga mahal ka pagkaon. Lumihil ka candy pagkaon. Makaril ka bang pagkaon. Makapainom ka tubig hanggang kainom ang damit yan lamod din ang mga piyagbanda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinang marayaw. Inhi kamaruan nilong sin Nabi wa absus salam. Pagpasaplag ka mo sin salam. Assalamu alaikum. Maununo na kautuhan. Assalamu alaikum. Dainhaw na kautuhan. Ampain tao tabi hayaw dugaing na. Salamun sadya bang kakilahan bang di na kakilahan di na tuan salamun. In sumalam kau hatay mangud mo muslim kakilahan wan sindi mo kakilahan na may tintiutat sin syara. Amping kita bihon na hinang tanayin ibadat adat. Usin adat na hinang na ibadat. Biya na sin pagsalam. In salam. Jima tu habihayaon salamun sadya sin tao bang niya kakilahan bang di niya rin na salam. Long na ko magsalam, bitara kakilahan. Salam kau. Salim ala man araf wa man lam ta'rif. Salam kau tuan hataw kakilahan wan sindi mo kakilahan bang maning kaunan na muslim. Sabi niya to hinang marayaw. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan. Bangin dua muslim naglalawm-lawm atay. Di kolong nga asipun hikuan, di kolong nga salamun hikuan, karena nang da ako kanya. Law sabsin hambok, di kolong nga asipun hikuan, di kolong nga salamun hikuan, karena nang da ako kanya. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan. Bangin dua muslim naglalawm-lawm atay nagbak, khairuhuma man bada'a bisalam. In sarayaw-rayaw tao kanila ipahadarat sin Tuhan, hisyo inti magna sin salam. Assalamualaikum, tamag-maap niya apikit. Amo yan tin sarayaw-rayaw man siya, may takoy niya piyag ganti pang da-da na rin sin hinang marayaw.
In mangda sa tay manghudya muslim niya to hinang mangi. In sumalam sa tay manghudya muslim in hinat to hinang marayaw. Nabang niya piaganti in hinang mangi, dahil sin hinang marayaw, amo natin man siya sa luhi-luhi hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang marayaw. Salamunta, intay manghunta muslim kakilahan, tayo man sindita kakilahan. In salam, bukunin kakunahan, so magdagpak in 25. In pagdagpak sin 25, may nibukun salam. In ini musafaha. In ini musafaha. Sabing panganal sin kaibanan, in salam suway naman magdagpak in 25. Inumyan kau assalamu alaikum inyat to nakapagsalam na ko tay manghudo muslim. Nakapagsalam na ko tay manghudo muslim. Ikarwa hinang marayaw. Hini ka mato hinang marayaw mga tay mangud sin ako hakam Islam wasallu bil laili wan nasu niyam. Panambahayang kamulong sin nabi sin tungaan du mahali mga taw halok-halokan. Imaksud magtahajjud. Bang tungaan dum na itong mo imano sa tumindog hawak to yan. Maitong. Nain tumindog ka, ring hakatugan mo magtahajjud ka, magzikir ka, magdua, manuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala niya to hinang marayaw. Pagkita ning karayawan si magtahajjud ka sintong andom. Di matong hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang dumatong 1/3 sin dum numaugin Tuhan na to Rabbul Alamin mari palagot sin dunya. Dunhaon iyanon niya in sa suko mga yukampunan kaniya ampunon niya. In sa suko mga yutawang kaniya tawangon niya. In sa suko mga yu kaniya sin uno-uno na hirihin nga hitukbal niya. Sarta maka pa siya pahalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nawang niyumahin ng intuya tulong sin Nabi. Nakapakaon ka mo sin pagkaon. Nagpasaplag ka mo sin pagsalam. Nagtahajjud ka mo sin tungaandom. Tadkhulul jannata bisalam. In pagsud niyo palam sin suha salam. Kunin hati sin salam. In salam, in kayo tuan, mahinang ayos. In mapaso, umabgot. In masigpit, lumuhal. Amatiman na sin salam. Dahil ang mga dalil niya, hawak tumayan in Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Liyarok matupakayo nagbukadkad. Dunhaon iyan sin Tuhan na to Rabbul Alamin kayo, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Yakaw kayo, pagpaon kaw, mahagpay iban sin salam dun kan Ibrahim. Napupod na sadyang kayo, in Nabi Ibrahim a.s. Yat turatuan, limingkod halilingkuran niya, minsan hang tunga, wayron kaw makita palit day hamaran niya. Subhanallah. Buti na mga hinang marayaw, hangkan mga taymangud sin ako akam Islam, ayaw kita niyo magmaikot. Amuin huminang sin hinang marayaw, sarta maglumba liumbay pa hinang marayaw. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Mga katotay manghuran kama asansin ako haagam Islam. Inlawang sinhinang marayaw mataon. Itarakuman, in mamikilan, in humibal, biya din tamahinang in mga hinang marayaw. Sabab tuntumon na to, wayroon din ha mga hinang marayaw mahinang na to. Minsan pa yung kaaunan niya biya, sin nahut-nahut hanglop yaon, kakitaan na to yung karayon hadarat sin Allah. Ayon Tuhan na to Rabbul Alamin imiyan, wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha.
wa kafa bina hasibin. Long sintuhan na to Rabbul Alamin. Minsan pa lang ning kaaunan sinhinang niya yan, mithqala habbah. Biya sin amu in nahud naut sin bigi. Bang marika to, amin habbatus sauda. Kitanin habbatus sauda. Amuin bigi-bigi manahut. Biyaon na in kanahut niya, hidalil pahinang mareyo bangko na kahinang biyaon da sili-sili niya, long sintuhan atay na kita. Hiklaron na mo ang karayawan na sintantin niya. Wakafa bina hasibin. Mamarahin na long sintuhan kami in labi panday-pandikal in mag-audit, in mamista, iban dumil sing karayawan si mga nahinang nila. Ano? Arway paayat ang sintuhan na Rabbul Alamin. Paman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Isyu manusia na kahinang sinhinang marawya sa janahut-nahut ang loob. Ipagbak niya rin sa karayawan niya. Wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yara. Isyu sa manusia na kahinang sinhinang mangibiya sa janahut-nahut ang loob. Demikian ipagbak niya rin sa bingit sintumbas na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din na bang lumaggo day hasil biyaw. Biya din na bang lumaggo day haamu inlong tabigi-bigi yaon. Labi na tud malaging karayawan ng pahala ni hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hambok tao, zaman na kauna. Aun hambok malik, magkasatahang kari. Aun hambok malik. Ikaw nang sin malik ini, masub siya, insubay sa jabantuhon, subay sa dalaggoon sin manusia. Bang siya magpakahinang sinhinang marayang kawayan na bantukon siya. At ining kahupuan niya bukon ka na sintuhan ng hinang niya. Sambil miabot in malik ini, mawa siya magpatindog masjid. Sartay kabayaan niya, wayron tao man jari sumaw. Ang kabayaan, arta niya, yasag niya, ipagpatindog si masjid. Misan pa yung tao maun kanya, tumangis, maglukuligat tuan, pasawan na piyaring arta ko. Mangman makalamod ako magpatindog si masjid. Di siya mabaya. Yung kabayaan na isa-isa niya, arta niya, yasag niya magpatindog si masjid. Sa yung problema, bukod ka na sin Allah. In paghinang niya. Maksugsupaya sa mayan sin tao, dahin ha mga tao munfiq, dahin ha mga tao matabarro, dahin ha mga tao amoy huminang sinhinang marayaw, bukod ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sinhambok doon, nakakainop siya. Unin tiyaga inop niya, tiyaga inop niya mga taymangod sin ako ha kami Islam. Ingan amin yaon siulatan niya masjid yaon ngan niya ni maugim malaikat deng hatasin lang piapas ingan niya siupli singan sinhambok maas babay. Sa waktu yato naubos man na hinang masjid iyan ni mga naginang si masjid banglam nga mausin masjid ay niyo kalupay sulatan niyo rin ingan ko. Kataan niyo subay hisulat ingan niya nasiulat si mga naghinang si masjid ingan niya. Pagduman na katagainop siya, intagainop niya, ni mauging malaikat na nga sin langit, piyapas ingan niya, ampas yubli ingan sin maas pamay. Pagikarway dong bihatura. Yagainop niya na isab ni mauging malaikat na nga sin langit, piyapas ingan, ni yubli ingan sin maas sin babay. Pag may natman iyan ni mga naghinang sin masjid lang, nakita niyo kung umat yat turingan ko, pagkita, yat turingan niya. Mayroon na napinda. Pag ikatuyron damit yan bihat to rin tagainop niya. Pag mahinat naman, tiyawag niya. Long niya lawagan niyo intagngan amin tiyaga inop ko. Hati niya lawagan niyo in maas babaya min syubling nga niya ring hangan ko. Pakarihan niya siya kako. Ngayon in maas babaya. Pagdatong sin maas sin babaya, yasubo siya sin malik, yasubo siya sin sultan. Long na aun din hamang arta mo kaya tabarro mo pagpahinang si masjid. Aun long na rin hamang hulas sangsa mo nakalamod dihay ni pagpahinang si masjid. Long si maas babae long na malik yako sultan.
Amo pakalaom na arta in karausan ko dumihil maksud magpatindog sin masjid. Minsanin pa mi pagkaon aradwa isa ini nga kumalik. Nadya bin malik. May talaong nabihat to in nagjato may tabihatin tiya kainok. Ngan mo impiasop di ring hangan kuno lang yan na hinangulong niya ako malik bang sin way ako nakalamod pag ginangan masjid. Bang artan sa nambok pilak way ako nakapalamod na maginang masjid karena miskin ako. Sa laong niya on hadi pag ginangan ko. Long niya hun. Sa kahaba ako lang niya magpakalaway ha masjid yan pagkakitaan pingkura. Yaw niyo hukutan. Sa kahaba kulong nga magpakalaway ha masjid yawn kung kikita in kura hiukutan, mabaya minong tubig yung problema malayo din kanin tubig. Imulong ako lang nga sultan. Biyuklas ko in kura yawn, mat tupiyay nung kusin tubig. Long sin sultan, amo na tulong na hinang mo marayo patuhan. Karena sinisan pang kaunan hinang sibi-sibi. Tatkala iya karam sin ka-ikhlas, ingat to, bistahon sin Tuhan Allah. Dahil mga salago-lago karayawan, dahil nga sababiat to, ayaw to kita niyo magmaikot, ayaw kita niyo maghaman-haman huminang sin hinang marayaw, panghikayaunan sin hinang yan, lima bayray sa haaturan sin Allah Ta'ala sin Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kita niyo magduwa-duwain, hinangon natin hinang yan, karena kita rin magdapat-dapat lo akhirah, murah-murahan bang mapagmumpatong sin Allah Ta'ala, in pangadjian ni katukbas sin ako kanyo hadlaw ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fa'akthirhu wa barik fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
أشهد أن